Не лажи, не кради, не убивај. Основни Божи заповеди, така? И основа на судството. Значи, ако ги почитуваме до крај, нема потреба од суди и од адвокати. Што значи тие потајно си се молят да имат криминал. Господе, значи молим те, олабај малце. Човече, предходниот квартал едва и го поминавме. Лани морав и кредит да земам за да ојме на одмор во Закинтос. Мислам, јас не барам да имат психопати, ама нешто политичко колку да капнит. А? По таја логика, веројатно и попојде ни викет не суди, за да име тие работа. Дечко, не си во право, овде народот одлучува. Не, народот не одлучува. Последниот пат кому дадоја на народот шанса да одлучи кој да биде на крст, а кој на слобода, светов доби нова религија. Не лажи, куке речет. Како бе кога меѓу клиент и адвокат стално имат дискреција? Без разлика тој колку и да знаат кој психо е типов, не смет да кажит. И судијава ќе си го пуштит на слобода. После 10 години, истиот адвокат и истиот судија, судијава на куќна слава да речиме, се чатали. Јас во животов немам осудено некој погрешно. Ќе му пукнит филмот на адвокатот, ќе му речи, молим те, не чатали се. Значи, пред 10 години те искинавме од лажење, брат. И го пушти тој психото на слобода. И не само него, колку имаш такви пуштено, ден денес мене страф ми е в парк да прошетам, очо сум успешен. Тоа е то ризик на бизнисот, така? Скапа е слободата. Колку е скапа слободата, зависи од тарифата на адвокатот и судијата се вкупно. И цел живот, од мали, сакаме да си играме адвокатчиња. Уште како деца мали. Скршиле джам пред зграда. Излегви типкава. Мирослав, зошто го скрши джамот? Одма ќе се јави то што после 10 години ќе се запиши направен. Не го скрши Мирослав. Тој само ја шутна високо топката и заш беше топкава лесна, дувна ветар и джамот сам се скрши. А вие зошто со таква топка играте? Дека на Мирослав пред месец дена му беа скршени двете нозе. И за да не се почувствуваат отврлен од општеството, решивме малце фудбал да поиграме. На крајот и типкава што и го скршиле джамот криваc испаднит. А вие можевте да запрете се. Како да запрам? Требаше да си ставите заштитна мрежа на прозорецот за младите генерации слободно да растат. Но што е тука е? Mi, koji ćemo ući u Europsku uniju, znaš kad? Kad Europska unija izađe iz sebe. Znaš, mi uđemo, a oni aj, čao. Kako, da. Tuga golema, evo. Kako bi ovu pjesmu, dakle, otpjevao jedan moj zemljak Bosanac, pošto sam ja iz Banja Luke, ja moram tako reći, kako bi ovu pjesmu otpjevao jedan Šupak iz Sarajeva. Podsjećam na radnju, dakle, on ide, vidi curu, komunikacija, konverzacija, penetracija, to je to. Jarane, da ti pričam, pošao sam kod Keve na kahvu, utičim onaj tramvaj,
kurac imamo podzemnu, Gledam ima li onih revizora, šupaka, nema, dobro je. Sjednem kad odjednom ispred mene stade koka. Jarane da joj vidiš glave, a gustica za govno joj pojeste. I ona mene ono gleda, kaže, izvin, dečko, molim te, koliko je sati? A ja je gledam ko Bambi, jebo. Marke u džepu nemam, oklem i sad. A ona kaže, ma nema ba veze, ti si meni pravo simpatičan, hajmo na ćevape. Klonirao sam istu večer. Klonirao sam je sutra večer. U srijedu klonirao, u četvrtak klonirao, u petak u džamiju bola nisam išao klonirao. Subotu klonirao, u nedjelju je jadna klonula. Malo sam se zajebu. Ha, jebi ga, da. Ako se možeš zaigrat, zapričat, zapit, možeš se i zajebat. Južno od Bosne i Hercegovine, Montenegro. Ista pjesma, druga klima. Jutros, neđe oko 3 popodne. Poša sam kod Đura na kafu. Gori ono sunce ko da ga lože iz Beograda. Viđu valja mene u ladovinu. Bačim pogled. Enega drvo na 50 metara. Pa poleće ka soko sivi. Pola sata kasnije to me podruvo. I taman da šednem ka čovjeka tamo čuči neka ženetina. Miči se jadna, to je moje mjesto. Ona me ovako pogleda i veli, kako si grub, ali to je seksi. Slušaj, jadna, ako si mislila da će biti jebačine na ovu vrućinu. Ne da mi se. Ajde mrš. Oja. Onda desno na mapi imaš Kosovo. Znaš, oni nemaju problema s globalizacijom. Tamo je Amerikanac došao prije 15 godina. Oni su u srcu globalizacije, znaš. Malo ih jebe jezik. To slušaj, da ti kažem ja na tebe. Zašto ti ne razumeš na mene? Kad ti kažem fino na tebe. I ja ne razumijem zašto svaki puta kada ja kažem da imam dece svi misle da imam avion. Ali ja nemam avion, ja imam lično autobus. Nemam ja lično autobusa, ali imam rođak Škeljzen vozi za Kosova Trans, ja ga lično nazovem na telefon, kažem, aljo Škeljzen, dođi autobusa. Yes. I ja čekam na stanica od autobusa i dođe jedna žena, mljada, lijepa, nezavisna. Ja je pogledam, kažem, hoćeš da mi budeš žena? Ona kaže, može. Ja kažem, hoćeš da se razmnožavamo? Ona kaže, ne može. Ja kažem, šteta? Ona kaže, šteta. Ja kažem, vidi da ti kažem pravo na tebe, šteta, baš. Jedino ne razumijem zašto još uvijek moram pričati srpski ova pesma, be? Pa ne mora. A znam ko mora. Ko mora, ko može, ko mnogo voli, to su komšije vama sa severa, jel? Srbija dugo vremena kao, kakav bre zapad bre? Majka Rusija, tetka Kina, teča Zimbabve, otkud znam je vidim. Znaš, ovo jebi ga, jebi. Puko Milošević, uzelo i njih. I kako bi ovu pesmu, ovaj svetski hit, otpevao jedan, recimo, naš neki Zemunac, on kao svaki pravi Srbin, svako svoje pripovedanje, svaku svoju priču, pesmu počinje na isti način.
Znači... Giljam ja tako knez Mihajlovom, razumeš, onako, ništa ne radim, ništa, mislim, gledam svoje posla kad već nemam posla. I odjednom ispred mene ribetina, ono, neviđeno. I krenemo mi da se kapiramo. I kapiramo se. I ona meni kaže u jednom trenutku, izvini dečko, koliko je sati? Znači... Ne znam koliko je sati, ali znam da je vreme da se upoznamo. I tu se riba, što kažu, obrecne se ovako, kaže, idi bre pa se leči bre. Mislim, ispoštuj me. A kad smo već kod medicine, dođi dedi da te deda ispregleda. I riba se tu primi ko saučešće, jebot. Trpo sam isto već. Trpo sam je drugo već. Treće trpam, s 4. na 5. ne vadim bre. 6. večer trpam. 7 dana na mom srcu leži rana. Baš. A vi evo Makedonija. Kako vi pevate ove stranjske pjesme? Nikako. Dok vam svijet ne da ime, nema. Naravno. Koja je ova pesma? Ne o Toše Projeski. Nema da je pevam. Ja sam Peđa Bajović, hvala vam puno. Blago!